Ichlut an klumil, tiguts okol uhum at ani. Ukansal mayatan. Kukachi tal haytul mashop yo lalwa unah wama ukansal mayatan. Tumenchabu yubal sikbalob yo olal tilekinoba. Bash kutukultiktun Bernardo Kamal y el Santiago Domínguez tuyolal. Entonces, quien tu cliqueti le quina, canan kansik tek palalo, le kubeitale, kuhumpiti, es algo, kuhumpiti chant an sansa ma, pero ma chent ani, le nato yan tu pach le tano. Tu me maga kans chent an, inano natil tu pache, lali mishbak bed, que chemega kans be sehe, hach wene ha, in tu clique kanak akte, kimi, hakale bashu katia kimlo, likik. Kakale basho katele likiko buul kakabet ake bashe buul ishin kanak bashe ishin bueno tu leklet ano be kanak shishti ketek palale yo la be yo mu patal ti obechenu pet ambe kimene sino ko pet an kushan Kintu kultikale na silo de tata silo kabetu kansku palalo ut amaya ma atalu wa tu kultikobe tu nahil shok uncha ku kansa le maya kabetu kansa te kastali le maya winiko bo tu men beyo le palalo le kan no chako be le kan chiko shoke ma tu eksu te lutango tu men yohelo bishu utana yohelo kabetu ana tu men le maya hach kabet jaga tukul basten beta le balobo basten yandene tukul tele maya winiko be yoko kabo basten kucha betiko cha chak to me mama kanik amaya tu lakle ba ko beta lo ma tu kok tukul natik bashiola tukultik bashiola ko beta tu me le tanichen kaslantano ko betik tukultik bueno le uchi balobo ma malobi le balobo le teku kansa tonte nahil shoko ya shane le tata le na silo ku tukiltikobe le maya uncha ku kansa te le nahil shoko ma hai le uncha ku kansa te nahil shoko le tiu shokik ma ke maya yete lutsiptik pero vale u kanik be ut an le pala lobo tu yotoch uncha ku kansa Ichilut ang klumil, tikutsokol humatani. Kung hatsik balob betan tumenukala chilulumil Yucatán, yola lumula yilop se de culta, con aculta, ichiluno meyahil tialukalanta lukasa hil Yucatán.